Hi ma'am, aigi nungshiraba ngang kuire aisu video thagataba aigi isagi asinba thabak khara leibadagi office ki adubu parikha si naksalakpasida nakoida jawanningduna aigi nungshiraba subscriber angang kharana comment pirakpuda percentage ki thagat pirok sar naibaduda aina percentage ki question khara khangkatlaga yamnadi awubani laiba parikha dadi yamna complicated oiba jamna masada gina chobobu parikha hangba kari hai tare sigi percentage ki oiba question khara ina puduna lai ko sigi question jingsi na koi da knowledge phangrengo phangba tar kadi like tormu subscriber tormu comment piramu mathangi question chu faja faja paikha nakselak pas dei dei puduna lakhe ko yengsi sigi percentage ki question si question ji da hangi bachi sigi question ji SSC CGL premium exam 2005 ta hangi ba question ni sigi question ji da hangi bjate nate 0.01 is what percent of 0.1 sigi hangbani si kasu laite koi yam line hot pui amani pami in season tina kumai na ina load di si kathana si patau si low or do targeti zero whole 100 shi leire ko adu iba targeti aikoina do mi ko purpose ina porge noi go di adu yarar ko parikha da adu note pe yaroi adu na koina yenga kan da hot kadaba parikha da time ji consume kumaina tawgada ge na hot kadaba e ko cha chi ke ro ro ba point kya tare e koina khangani 1 tarani ti an in 200 kya tar ni in 1 if tak khagi jiwan tak tak kada le chume si sini angang ching aina college ina koida knowledge phangbreng o sumaina sadu hot kani next angka amamu putu ho lagi ko amamu hot mathanga hairi sini question sini 65 kg is what percent of the 2 kg hai sigi putuai ne si aduni sumaina sina kg de piramani aduita de gram ni hamba sina 65 gram is what percent of the 2 kg hai bani aduita de hamba da kg si gram apik purom do ondoro 1 koina khang ina duita next to the gram for the my part gre pachik na ni imnak da lo duk na
तौरे अदुई या कम लौब यारे 5 कौरो कमल कमल तारगदी 5 na kamal lore yang si sina kamal lore gadi na kamal lore ga ke sedum irang di pa 65 divided 13 in 65 ditar lay ya kaya ni ini po si in percentage sumaina angang jing hot kani ko yengo thoroughly kyamna na koi da knowledge phangya bedo yengo matang ki question ama mu yengchi ko matang ki question ji ju kumai hot kya bedo ko yengchi matang ki question ji da hairi bisina shini what percent of 3.5 kg is 70 gram haibani aina ngasai haigre si chamanai si kg si gram da ondaro adu itar kadi apik purom da ondaro adu ga holaga dum sabcha ta sorry gram point 5 gram untuk get to get to starter now as I would mind is that divide ngayon siya ano pinag-check but masay sabihin tuba four si chume sini ang hangching ay no holi si kamay na fort ke na koy da knowledge laibra kot pra haibadu munna yengo adu itaragadi na koy da kana ba phangbra phangane na kali adu yengo atay de comment na koy jupiramo next question amamu hotche yengo ko shida mo hangi si jikina fraction de pirak ko jim kumai hot ke haibadu na koy de yengo ba one third of 1206 is what percent of the 134 one third of the one third of the 1206 by into si tat de to tar ke ada pon tu yang di jeruk di one third of the 1206 kya manare am tamta tar kya log jo aina hai one of the not cheap that to give the Bible piano to piano and si later gadi ahad
गे बस इदम तोरो सिदा कत into 0 percentage tayo puji chumme sini angang ting sumai ko na tok no hot kani angka ji matang matang sadu ga hot kani kot krona ko du knowledge sangre ngo ko knowledge sangre ngo si in a different style the hot pani next a last question ko yeng ko last question ji da kai hai ge du yeng si last question gi sina hai ri sini what percent of the 15 hour is 18 second and I aduna nga saigi siru samane khoti tobudabu award ke second ge pirambani award gi second abik puram do kondo wai bani 1 hour na buja na ai besi ta di 15 ai chak चीजें पुलअप ना क्या कर गए sini angang jing aino holi baji na koi the knowledge fangbre ngo aino holi ba question jing na koi the knowledge fang ba tar gati like tormo subscribe tormo comment piramu bai kha sunak selabni na matangi phaja phaja ba video kana tor ka puduna lakke ngai duna leram ngasi gidi si boy no hole ko